Saja suling kang wang malu muntuh di Dewa Ratu nih adik pakai ini nama baleo Om Swastiastu ibu-ibu bapak-bapak sarang sami ada pasti lu nak muslim nih oh Tuan sarene Om Swastiastu ibu-ibu bapak-bapak adik-adik sarang sami man kene marah luang wih Pak sorot yang pangenah cara di TV-TV itu nah nih adik-adik deh dijong alih penonton Pak cara dek gitu deh pandangannya mi ganteng aja tunang deh seng oh laman saya ibu kena ketunangan mi aduh adik tanya kayak matunang ya ragane oh begitu udah aduh mang sakit di depan atin tiangannya negak-negak di kursi ini kan pasti ibu-ibu jegek-jegeknya aja bapaknya yang kebus hariannya pasien tiangin duren pak pangtayan masih betean pak ya ampun ini Dewa Ratu orang-orang tiang duren yang depan atin nak jenik nenen bapak nih engken nih adik nih engken nih adik barat yang orang duaran kini deh aduh ngeras terno cara jani marang orang duaran mudian do di panggung yang tuh makanya tiang duaran jok ngeres nih pasti kini kena nih enak tuh tuan duaran kengken yang ngusar adik ya di mau enggak aduh kene di nyamon ini najak sentimen ya tiang pak baju putih ampun kita saran pak ninggal tiang pak sekan pak nafsu yang nebuan bapak jangan salah nafsu napi nafsu dot ya rokok nih ini nak turno nih aja nak turno cerajani marang orang duluran aneh loh marang bapak-bapak begini adi maju jok man maju jok tatanan jelek nak maju jok tiang sing biasa maju jok nak maju jok tuh mang tali sih yuk tak kena bapak ni peliksi kanggin topi bapak di ganteng nih pak kari ini dang maju jok pak adi megandong coba aja praktek aja tiang nama gandang tengkel deh coba deh aneh deh coba aja gandong tiang podek jolas deh main jangan dengerin nenek saya gandong lo apa nih ke gandong sengadok nih demen atin yang onyang kecingit yang mau bu yang nyelang bu pangman masih bapak-bapak aja ibu dikin lepuan gaya yang di bapak nih semalu di ayam gayan nih adi pak makan anak seni ajang pak bapak abruger nah makan pak udah nih kenteng mam pak bapak ngasih saja emang pak SMS buat tiang oh udah tahu tiang pak udah nak lak kini pak adi pak kemir di senanglah bapak bentan ibu nanti bentan bapak ibu bu yang nak iseng aja bapak bu ampurong ibu yang bang bu yang nilai sepoknya masih yang jangan salah adik gede aduh mi nak sini tiang nilai aja tiang ujang orang tiang ada ngenjel ada luangnya tiang atur ngayah ini pak bumi tabanan maju bersih rapi
Tapi ada jelek nih, kamar mandi sing ada. Dijat yang ngencah tuh nih pak nih malah kayak kaca nih kok kodam tiang mau kawal ngencah pak. Sadar nih tukang adak yang tersenyak yang di sisi jag masuk yo. Wih bapak nih pergantang nih, yen tolak tiang jelek asane, yen ajak yang malu tiang pak, yang sing biasa gitu. Mensing tawangnya biasa di bapak nih kone mudang tetap mir-mir kan di dengan jarak 100 meter tinggal yang pak ganteng nih pak ibu sarang meriki lihat nih mula sengaja pak sengaja ibu ada pak pasti deman mau mikro selong pak sengaja kurang main moni lion enak mau balik pak kuran pak saja tiang lo pak kuran pe ibu liang tiang pak lebih kanam tiang pak ih engken guys gas ada anak siro sing lahadan nih nak Bali sing lahadan sekan sing lahadan sekan sing nak Bali nih oh balu nih mi dewa rai ya tai we ada semua tai nak bejegeng nangin aja nanya brocel aleh jadi tuh ngadi belum matanya nih buat nyinang aleh brocel belum perjani matanya nih we urusan nak bagus-bagus pasti raing lah jurusannya aja nih jam kuda karena supaya nenek nyising nawang jam lah tadi ye niki nak banget kesempatan untuk menghibur jelas nak ada aduh kenyang saja anak yang lah tuagung kenyang puk mi dewa tuagung kataran itu mana tennya lo rarong ada anak ini nyama berayot yang sap gorennya hadot yang pergi ngatur ngayah di jagat tira nih boinan liak adini macam-macam orang-orang terjadi jangan liak selain ada selain kawangi adi selain macam dasar nak ulah liak kelajani pesuk nih ada liak kesiangan orang rai dewa ratu liak kesiangan ngal pesulo beliau nak kenyagol liak dini serempet nih banyak nih melah banyak nih saudara banyak dari nyamuk kelih yang kemana nih oh dari nyamuk kelihan yang tuni yang bodini ada kancing duduk yang nih pasang baca abad itu aduh dikit-dikit luang sanyirai yang ngandung dari saudara mana dari nyamuk kelihnya kolonnya dari pemulung ye pemulung kadang jelek coba sang ada pemulung rapi di jalanan yuk adik kedek tinggalan pesulo nak bau sejalan saya gaji pisang rai nana le keriang raga le cekian ngalang benang mageneng dong ngomong cara kene cara meng buang mangan agelo rai yang ayo
ane cak nepok nak balik ke kene di Gumin Kediri nih tawan nyi. Ken. Nih ada gumik apa ada nama balik berkelas-kelas. Berkelas apa Prado? Wah, ane di kelas mau kuyang nut nyi. Tuh supaya luang nama kuyang tuh. Ada di lot tuh kelas tegak. Kelas tegak ya duran ya man. Ada di belakang tuh nyi. Engken. Kelas mau cucuk. Ye nak tuh balik kan begitu. Salawa ada kelas mau cucuk tuh. Yang mau balik no nyi. Pasaruan bane. Udah ya. Cepet sakit pasar sebelum mulai. Oh, artinya ya. Alehano. Anu apa caranya nih? Ayo Rai. Ayo. Adik gede sajan bayon ninggal jelemo luwo nih. Tuh aduh senang ninggal keto kudu bak ketipet keto. Nih sing apet supo. Nih gedean anak nih kene undo ah. Aduh. Ajan ngajak budol. Ajan perencangan liak-liak. Heran cakan ibu nenek anak nyirai. Ane Jen. Ini ane beda ngajak cucu. Adik kita. Gitu. Para cang nengkleng sebelum dijani polo neng liak ketemu benar. Bisa, kalau kadang bisa ngeliat nenek semua benar-benar. Heran cakan ibu mimi ratu bu ampunan cang mengkap bu. Boleh kok diolah si rarung yang kira. Bu apa itu kedek bu nyana mencah bu itu nyen. Inyan kak. Ya dijaga-jaga kita pasti liwan di depan tuh balik terutama nih baju poleng tuh. Ih, tolong tunggu kau intip nak nyong. Jangan harap dirimu mau melihat itu loh. Apa hahaha. Aduh, bagian turun-turun. Aku cak mau balik malu rai. Tu menjadi cak nepung di Gumin Kediri nak mau balik kene lione. Nawang lah artinya. Apa? Ulian Gumi Jani di Tabanan ada apa Jani nih? Ya, nak ulang tahun kota Tabanan kota. Ulang tahun ada ane nih. Oh, ini kudu. Ane 524. Ah, 524. Oh gitu. Aduh, nih bunyi yang nih Kumilando dijaga Tabanan. Lando. Nih bongalah pemimpin seorang ibu. Coba seorang ibu namanya, ini seorang ibu. Seng. Chồng đã có nyanyi. Sang sing nawang. Kan lagi cu. Sang ngeleng cuma. Lên cuma thua tán ông bác nhiên là cả đừng nhi. Tán em sang. Em tôi nyen. Em sang á. Em tôi nyen anh charo bà sai lo xem em nhi tôi nyen. Em sang á. Em chang. Man ko ni orang ngalos seorang ibu. Awak nyi. Seorang ibu. Nyi terlahir oleh ibu. Oleh ibu. Ada anak orang. Yang nyi sakit pasti nyi kau meme ke ibu-ibu nyi. Seng kita seng cang. Meme ala tiang mai mulai. Apa le nih? Oh gitu. Jenang ini. Eme ala tiang mulai mai. Apa lah ada tanya orang bapak. Ala cau mai bapak. Aduh tanya gitu. Kapa-kapa. Jenang. Buah apa dah nih? Buah berangan, buah kedong-dong. Baik. Nama nyert ini. Aing. Tepuk tangan dong. Yang lunas tepuk tangannya itu lagi saling kami. Yang namanya Moni Rarung tuh dijual yang saya. Sing ada. Disiap pada liak-liak meraliulah saya nih. Mana liak? Jenang nyanyi balik pasal milu nyi mau lajang liak. Yang sing milu igis-igis. Aneh sangat-sangat sing lo rajan liak ah. Jenang nyi. Cang orangnya rajan liak. Lah tu celeng nak bang kau bisa rajan liak. Mira tu, je cedol dah kon. Je cedol. Aja dia rajan liak je cedol. Sekarang. Guys. Masa aja rajan liak guys. Amat gitu nak. Mira tu. Toi pi kone celeng nak mati pisah golo kone ngamak. Ya. Udah cang orang cang ngamak. Men lo beli nasi ngamak pe celeng tu. Ya saya pe celeng hidup nak amak.
Kecil buku jauh bukunya nih. Jangan orang beli jangan munyi gitu. Rai, suan di rengkene tau kan kok banyak ambil mandinya sih seka suan ini udah ini. Sang igal. Nih. Kengken lo kede. Polos polonnya nih. Man kemudian sangat Kan ini. Cangikan idak nih dari apa di. Oh, idap-idapnya sang dini dari uang jero dini. Tadi uang jero nyi. Oh, Iya, saudara maninya dari penjeruan benar nyi. encang dari panjeruan kang sengnya mau kaya kan. Jenang ini. Segitu rai, suajanya gerada geruduk. Jadi anu apa dari pemekasnya capek suni nyi metakon anak ngujang. Nak main ini nak ngibur. Nah ngibur bocah ngibur lain ngibur ngujang. Nah, Kira mau nek dirasakan kan ado. Saudara mana rago dini dari seranggo di jagat dina. Oh, aneh gitu nih kalau orang lo jani. Man kengken tuh lo. Mati rai ngujang saja ne rambang. Nak dua saja penyendung udiang mani rago gerada duduk sing karwan-karwan. Bawa setiang renojani. Nah ada jani bawa seluha munyin lo kapewen tiang man manapu tuh lo. Norolia. Nera wosa tinggal iring yang sinuho. Oh, aneka rawasang lo sing jadok itu lo kengken lo dini ngiring sinuwun ngajak tiang. Di jagat dira Donyin lo, adone lo kelawan tiang dini di jagat di raja lo. Ido sidi asing tunas ke piacoyangan. Itu sebuah raga menunglah sesuonan lo. Apa jane kau taki? Tidak mau pico sih gitu lo. Saja derai. Ada lantas si dewek dini dia kelawan bo. Benar. Ada lantas di jagadira. Tadi sisianido yang berdari dari sisianido walu datang dira. Ya namun nete kadiraso sebat keseng itu. Sebat gitu. Benar. Aneh ngeranang sebat. Ani ngeranang sebat. Ruwa bini dana mulut wasena dipasang di Nak benar lo, jeli kelawan melado nak mula stato memangkangan sih gitu lo. Tuah nunggil mulo dikenal di sen bumi nemo. Ya namun nete kadiraso sesukat kita biarat no mengalih melek kotong bubur canggih. Mas lelotan kawan. Kewangso lantas semai ke jagadira. Iya napo kaden nyanan pelih idone sesungian mo sesungian cang ke pemekas nih. Nah tuh bejane lo, jalan tunasan jani kini dan alingsir. Daya namone nak semuanya nan tiang bang manat ke di dona ido yang benar. Akhirnya jadi rago subuh mana-mana, pising itu lo. Nah, Mana jalan itu jadi takil. Oh, takil Pasang kira cara apa dane cara sampil lu ngelewatin kandok. Nah, nalen gitu lautang lo. Yening gitu lawan. Lo jalan lo tangkil lo. Aliang dewek dongos mo itu apa dicone ngoyong cara dadalu menjadi dicok komplek. Nak demen nak dingin lo sing Dendam awang. ini mone panas paruh bumi nih. Nah gitu lo lautang lo. Nah jadi tangkil video yang betari di bawah iban ini. Enak malu itu. Joko samurai ini kumat. Aing. Ingin ratu sasuwuna medal ratu galis Ini ratu yang sesona. Geles-geles si ratu medang.
kasiane Ratu sami sampun saja Ratu. Tangkil ring palung ya Ratu. Tangkile mangkin ring idoi Ratu. Kunang kirawan lunat. Oh, ampun jangkep wang ramsuk kunang raja pun ada. Wan penah hati dengan gunung mak meru kinapitan dening kepuh kalawaning. Oh, sekar beparu. Was limparan basang wayah ketaning basang mujian renat. Wari-wari. Aige titiang Ratu yang pedari. Ayo nunaning variat. Sampun ang palungo cokor dewa sumanang saya titiang sampun saya gotang gila rengangan palungo cokor dewa.